And nalingaw po ko kay naa sila'y theme mga diri ra sa usually Christmas tradition is lighting ano na siya, symbolizing kanang dito nato the Christmas spirit kung sa meaning sa Christmas, pero ang ilaha they made it more fun in Manjuyod by putting up like a theme. So last year ang ilang theme was this year is Avenger. So last year, napit sila yung team na mausap, Heroes. Heroes Gapon. Heroes. It's all about heroes. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Naligaw dyan ko sa pinagkamil. Honestly, naligaw ko kaayo because kakaiba, no? Kaya naa sila fiction at the same time, ila po gi-connect sa reality nga mura sila mga Avengers, mga superheroes, but in real life, they're the protector of the people of Manjuyod. One message ni Mayor, an assurance that sila mo yung tang magpaluyog yun, no? Sabi na sa kalambutan, sa lungsod sa Manjuyod, and at the same time, bahin sa peace and order because they are calling for unity. It's really a challenge right now, especially fresh pa kayong ating mga barangay elections and all that. But, the call of unity by Mayor Raffy is his way also of reaching out to all the new barangays, barangay officials, and kauban po niya, no? Kaya pag-urman kaayo po ang election 1.5 years pa. So, medyo presko pa kaayo po na kay uban nga wala yun pa makasinati at then nindot kay si Mayor Raffy ni-reach out yun sa tanan. And nalingaw po ko kay naa sila'y theme mga diri ra sa usually Christmas tradition is lighting ano na siya, symbolizing kanang dito nato the Christmas spirit kung sa meaning sa Christmas, pero ang ilaha they made it more fun in Manjuyod by putting up like a theme. So last year ang ilang theme was this year is Avenger. So last year, napit sila yung team na mausap, Heroes. Heroes Gapon. Heroes. It's all about heroes. So each one of us can be our own hero, and we can always make a difference to other people. Just doing what we believe is right, and defending also the marginalized. Especially karon it's a time of giving. Christmas time is a time for not only receiving but more of giving, and it's also a time of sharing and a time to reflect as well on the blessings, mga bountiful and abundant blessings na gikan sa Ginoo, and we should be thankful na kami sa Negros Oriental wala kang maigo sa earthquake. That's one. Kaya bagong kaayo lang, daghang kayo na igo dito sa Luzon sa earthquake, sa Mindanao. Pero kita din sa Negros Oriental, wala ta, na experience nato karong tuiga over in 2021 did you nato kalimtan na itabo din isa sa during the event, so karon na spared daw with all these calamities. So to me, mana ang wishes really, ang naman yung diskutan ng peace, ang kalinaw, ang importante na kaayo, especially what's happening all over the world karon mga panahon na. So importante kayo na ato jud tagaan sa challenge, pagtagaan nato jud dako pagtagaan ang kanamiyong tang unity as well, peace and unity kay mao po nay hatag po nato economic well-being pohon, kay kung wala tayong peace, wala tayong unity, gubot kaayo, so mahadlok ang mga tao mo invest din sa atong probinsya, mahadlok ang mga tao mo invest sa atong mga locals, di na sila ganahan ng negosyo kay hadlok man sila na apay mga kawatan, na apay mga patay, na apay mga kupot. So it goes together, yung tandem yun na peace, unity, and at the same time economic well-being.
And most important as well, gusto na ako po nga i-remind ang mga tao, no, na what we're enjoying now, the natural resources nato, no, at yun ang environment, no, labi na nga nakita nato kaning climate change is evident, no, global challenge na nato, no, on how to reduce the emission of gas, no, sa tibok kalibutan. Kay karon makita ka sa climate change tungkol sa kainit, no, and then water level po natin nakataas. So, we karon kaya we have to maintain the 1.5 level. But more than 1.5, no, nagkanakain na may kabuk ng flooding, no, flash floods, no, rising of the water, mo na yung dapat mo na yung makahatag po, no, o dugang problema. No, labi na kay kita, archipelagic country, no, 7,100 islands. Kung malubugang taon, duha o tulo ka island ay nakadako na kayo nakikito sa atin. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!